Klub Mikija Mausa. Doktorica Vlatka. Tres, bum, krš. O ne, Šiljo se sapleo i pao na ulazu u klub. Šiljo, jesi li dobro? Upitao je Miki. Mislim da jesam, odgovorio je Šiljo. Opipao je glavu, ruke i nos kako bi provjerio je li dobro. Buba na mom nosu, viknuo je Šiljo. O ne, bubani mi je nos. Baš u tom trenu stigla je Vlatka. Je li to netko rekao da ga nešto boli? Upitala je. Šiljo, znam što će ti pomoći. Šilji nos treba ohladiti, rekla je. Odlična ideja, Vlatka, rekao je Miki. Sada svi puhnimo u Šilji nos. Možete li i vi pomoći Vlatki i Mikiju i malo puhati? Uspjelo je. Šilji nos sada je puno bolje. Juhu, uspjela si. Hvala ti, Vlatka, rekao je Šiljo. Jeste li znali da je Vlatka tako dobra doktorica? Želim se igrati doktora i postati najbolja liječnica, rekla je Vlatka. Možda onda osvojim i orden za igrača doktora. Miki i Šiljo odlučili su pomoći Vlatki da osvoji orden igrača doktora. Mikijev klub ubrzo je postao liječnička ordinacija. Šiljo je pronašao 4 pacijenta koji su glumili da im nije dobro. Pogledajte. Pluton, Mini, Paško i jedan tajanstveni pacijent. Hoćemo li pomoći Vlatki da postane najbolja liječnica? Recite onda Miška, muška, Miki, Maus. Miška, muška, Miki, Maus. Evo sjajka, a evo i Miška stvari koje će nam danas pomoći da vidimo što imamo. Žirafa, kasica prasica, povećalo i tajanstvena miška stvar. Tajna stvar koja će nam poslije pomoći. Kako će sve te stvari pomoći doktorici Vlatki? Vrijeme je da saznamo. Svi recite prvi pacijent. Prvi pacijent. Bog, Plutone, rekla je doktorica Vlatka. Kako se osjećaš? Boli glava? Možda ramena ili koljena? Što te boli? Pluton je podignuo šapu. Vlatka je vidjela da se Pluton pravi da mu se trn zaboo u šapu. Koja bi joj miška stvar mogla pomoći da izvuče trn? Može li žirafa pomoći? Ne, to nikako. A kasica prasica? Ne. A može li povećalo pomoći da Vlatka izvuče trn? Ne. To znači da je vrijeme za tajanstvenu miška stvar. Što bi to moglo biti? To je igračka pinceta. Sjaj glava, pomoć prava, viknuo je Miki. Pomoću igračke pincete Vlatka je izvukla trn iz Plutonove šape. Pluton je zahvalno zalajao. Wow, wow. Tako treba, Vlatka, rekao je Miki. Vrijeme je za drugog pacijenta. Svi recite drugi pacijent. Drugi pacijent. Bog, Mini, rekla je doktorica Vlatka. Kako se osjećaš? Boli glava, možda ramena ili koljena? Što te boli? Mini je pokazala trbuh. Ja se pretvaram da me boli trbuh. Aha, rekla je Vlatka. Znam što će ti pomoći. Treba ti zelena jabuka. Ja znam gdje možemo naći zelene jabuke, rekao je Miki. Na stablu jabuke. Treba će nam miška stvar da ih dohvatimo sa stabla, rekla je Vlatka.
koja bi nam miška stvar mogla pomoći? Žirafa, naravno. Sjaj i glava, pomoć prava, potvrdio je Miki. Žirafa je brala jabuke, ali nijednu nije dala Mini. Sve ih je pojela. Prije nego što je žirafa pojela i posljednju jabuku, Miki je uhvatio jabuku i dobacio je Mini. Mini se osjećala bolje čim je pojela malo jabuke. Hvala, doktorice Vlatka, hvala, Miki. Kad su se vratili u ordinaciju, bilo je vrijeme za sljedećeg pacijenta. Svi recite treći pacijent. Treći pacijent. Pa bilo je i vrijeme, rekao je Paško kada je ušao u ordinaciju. Ruke su mu bile ukočene. Ruke su mi uspavane, rekao je. Zamislila se Vlatka. Znam kako ti možemo probuditi ruke koje su utrnule. S klicama skakalicama. Ako ih držiš u rukama, ruke će ti se probuditi. Imamo samo jedan problem. Mi nemamo klice skakalice, rekla je Vlatka. Znam gdje ih možemo naći, rekao je Miki. Ali trebaju nam novčići. Koja nam miška stvar sada može pomoći? Kasica prasica, tako je. Sjaj i glava, pomoć prava, rekao je Miki. Kamo Miki i Vlatka odlaze kupiti klice skakalice? U Clarabellinu trgovinu. Vidite li gdje se nalazi posuda s klicama skakalicama iza Clarabellinih leđa? Klice skakalice stoje 6 novčića. Prebrojimo i vidjet ćemo imaju li Miki i Vlatka 6 novčića. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo! Klice skakalice pomogle su Pašku. Paško je zahvalio doktorici Vlatki na pomoći. Vrijeme je za posljednjeg pacijenta, tajanstvenog pacijenta. Svi recite tajanstveni pacijent. Tajanstveni pacijent. Znate li tko je tajanstveni pacijent? To je Daba. Kako se osjećaš, Dabo? Boli glava, možda ramena ili koljena? Što te boli? Pitala je doktorica Vlatka. Daba je pokazao točkice na tijelu. Imam te točkaste točke posvuda, rekao je. Nikada nećete otkriti što mi je. Joj, rekla je Vlatka, morat ću bolje pogledati te točkice. Koja miška stvar može pomoći Vlatki da bolje vidi? Povećalo, tako je. Hej, iskoristili smo sve miška stvari, rekao je Miki. Svi recite puno hvala. Puno hvala. Doktorica Vlatka ugledala je malene kokoši na točkicama. Daba se pretvara da ima kokoši osip. Kokoši osip možeš otresti ako zaplešeš kokoši ples, rekla je doktorica Vlatka. Zaplešimo svi zajedno kokoši ples i pomozimo Dabi da se riješi kokošjeg osipa. Kvak, 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 kvak. Doktorice Vlatka, ti si genijalka, rekao je Daba. Vlatka se nasmijala. Tko? Ja? Upitala je. Ne bih uspjela bez pomoći svih vas. Što mislite, je li doktorica Vlatka zaslužila orden za igrača doktora? Hvala vam svima, rekla je doktorica Vlatka. Bila je vrlo ponosna što je uspjela. Hvala i vama, pomagači moji, rekao je Miki. Vrijeme je za naš miška ples.
Sjećate li se svih stvari koje su nam trebale da pomognemo Vlatki da osvoji orden igrača doktora? Pitao je Miki. Trebala nam je igračka pinceta, da izvučemo trn iz Plutonove šape, trebala nam je žirafa, da dohvatimo zelene jabuke sa stabla za Minin bolni trbuščić, trebalo nam je 6 novčića iz kasice prasice da kupimo klice skakalice i protresemo Paškove uspavane ruke. Na kraju nam je trebalo povećalo da bolje pogledamo Dabine točkice. Kakav juhu dan! Vidimo se uskoro. Čiča, miča, gotova je priča. Baka voli lovca opasnih mišića. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa